بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع والعشرون حديث نوغي جئبون البر والإثم كويتكم مؤجر يعني الدول كويتكم بكات عن النواسي جتام أويت النواسي نواسينو بن سمعان كبير يسر سمعان رضي الله تعالى عنه يرمي اللون مكة عن النبي يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يالله سبحانه وتعالى جول مكة سنما كونك إنغر مكة قال وي نلادو ماكي وندو قال نلادو ماكي البر كويت مؤجر يعني كويت ديوال ko mofti ɗum dendangal moƴƴerete birru albirru moƴƴere husnul hulqi ko moƴƴugol jikku ko moƴƴugol jikku woni koyete kon dewal donc wal ismu ko woni bakkatu ma haka konko tawi no ŋañude fi nafsika ka wonkima yani hara hino ŋañudema nder ton hino hiɗa suuɗi nder ton hiɗa ŋañudema nder ton wa karita hiɗa ani an yettale an alayhi nde ƴellitoto e muɗum annasu yimɓe ɓe donc yani ko faala en tindinde wonde moƴƴugol jikkuyete koyete comme dewal koyete comme moƴƴere ko woni bakkatu koko tawi no ŋañudema ka nder wonkima ga tawi iɗa huuli wota yimɓe ɓe yiwu bon kala ko tawi a huuli ɗum tawi ɓe yiwu tawi wonkimaki ɓe ko selluki haray nden ɗon hunde nde moƴƴanama accuto ko ɗum ko laɓɓinta yani wayo siro on noon hadisi o wi wo an wabidata yettama e wabidata ɗum mabadi ɓiɓɓe mabadi on radiallahu taala anhu yurimen Allah woni makko qaala o wi ataytu mi ari rasulallahi kaniraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mi arno kaniraɗo Allah ha ganiraɗo maaki jiɗita a ari tas'alu hiɗa lando anil birri fi dewal men fi moƴƴere ko ɗum adduma ɓultu min o wiyeteɗo wabidata o wi mi ɓultu mi wi na'am ko ɗum addinmi ko addinmi ko lando ko wiyete comme moƴƴere ɗum ko dewal kalnelaɗo maaki istafti lando qalbaka ɓernde ma nden ta lando lamni lando ɓernde ma nden lando ɓernde ma to lando hay goto istafti lando galbaka ɓernde ma nden albirru wiyete dewal matma annati ko konko deeƴi ilaye e muɗum annas wonki ta wonkima kino deeƴi e muɗum no ɓutti watma anna deeƴi ilaye muɗum aɗa qalbu ɓernde men ɓernde ma nden ta no waali e hoore muɗum wal ismu woni bakkatu ma haaka ko konko woni ñañude fi nafsi ka wonki tawanno toon no ñañudema ka wonki wata rabbada ruttini fi sabir ka ɓernde tawa ene hara moɗɗa e ɗum karami accey wa in aftaka nnasu hay si a landike yimɓe ɓen wa aftaw ko ɓe jaabima hara toujours no ŋañudema nder ton ko ŋañata kon iwaali ko wiyetede bakkatu donc ɗum noon ko si tawi wonki kinno hisi yani ɓernde nden ko ɓernde hiside wona ɓernde tumude amma woɓɓe goo hersata yarugol ɓeyre devan jama on ɓe hersata jinugol ɓe hersata wujjugol ɓe hersata jattugol amma suka ɓen ɗon ko boni ñaatitata ñertitata yani ko boni ñañataɓe ka nder ɓernde kamɓe hay si ɓe waɗi ɓe huyata fendingol baltode ɓen ɗon ara hay yeeto yimɓe ɓe hande ko hunde karim waɗi e bonnereji ay ɓen ɗon wona hulaɓe hersa donc oɗo hadis mo tindina en wonde ko wiyete kon moƴƴere yani dewal e ko wiyete kon bakkat o wi anin nawasi ƴettama wiyete nawasi bun sam'an on ko ɓiɗɗo sam'an radiallahu taala anhu yirmen alune makko anin nabi ƴettude annabajon sallllahu alayhi wa ala alihi wa sallam yo Allah juule makko sino kanko ɓe ɓura makko nen yaala o wi nelaɗo maki albirru wiyete dewal yani karma koɓe mofira wiyete kon birru e inna ko moƴƴere hewde wiyete birru albirru wiyete dewal husnul hulqi ko moƴƴugol jikku donc nelaɗo yamiri en to wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani jikkinoro yimɓe ɓen huwodiri e maɓɓe jikku moƴƴo wal ismu ko woni bakkatu ma haaka ko konko ŋañima fi nafsika ka wonkima wa karita aniɗa an tawa a yiɗa aniɗa an yettali'a nde ƴellitoto ala e muɗum annasu yimɓe tawa yiɗa yimɓe ɓe yiɗa wadde ɗum andu men ɗon hunde ko bonde
ko ɗum no andirɗa ayo bunoya cigarette harma bona donc si ɓe fimude ɓe futte imam ɓe jogo cigarette on ngol ka jungo ɓe ñobba nder ton ɓe waɗa ni ɓe suuɗa donc a andi on cigarette on harmi ka c'est pourquoi an tigi ɗon andi ko boni noon ka pourquoi suuɗɗa siko bombon men tiri a suuɗay no a suuɗata ka donc albirru dewal husnul hulɗi ko moƴƴugol jikku waya ko ngaɗo makano kon alhajju arafa donc yani mo ɓuri mu tiiɗude kon e dewal ngal yani ko moƴƴugol jikku c'est pourquoi moƴƴugol jikku e fe Allah moƴƴe jikku e fe jiyaɗo Allah ɗo te dewal donc wal ismu wiyete bakkat ma haa konko ŋaali fi nafsika ko wonkima wa karita aniɗa an yattali'a nde ƴellitoto ale muɗum annasu yimɓe ɓe yani laɓɓingol hadis on ɓa ko ɗe filli oɗo o wiyete nawasi o waabidata wo an waabisata nane mi falli na waabidata ko waabisata wo an waabisata ƴettama e wiyete ɗon waabisata bun ma'bad ni ɓiɗɗo ma'bad on radiallahu ta'ala an yurmin Allah ine makko qaalo wi ataytu mi ari rasulallahi ka nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fa qaala nelaɗo maki jiita a ari tas aɗa hiɗa lando anndi ɓerɗi a ari ɗo lando fi dewal ne qultu mi naam no wayi ɗo wasai oɗo hel nelaɗo anndi ko min addi mo ta ngaɗo maki yeeti kañum o wiyeteɗo waabisata nelaɗo yeetimo yani istafti lando albaka ɓernde ma nden lando ɓernde ma nde nde yettotoma albirru ko woni dewal matma annati ko konko deeƴi ila e muɗum an nafsu wonki kiɗi watma anna deeƴi ila e muɗum al qalbu ɓernde men tawi ɓernde ma no waali e hoore muɗum wonki maki no deeƴi a hersida e mum anndu ko moƴƴere si tawi ɓernde ma no hirsi voilà wal ismu woni bakkatu ma haaka konko ŋaani fi nafsi ka wonki wataraddada ruttini fi sadri ka ɓernde wa in aftaka nasu haysi a landike yimɓe ɓen wa aftawka ɓe jaabi ma fiimu ɓe yindumano ko dagi tawa hani ɓernde ma nde walaki haysi a yehi a landike yimɓe ɓe ɓene hunde kaare no dagi ɓe yinni no dagi kono a tawa ɓernde ma nden walaki donc andi oɗo hadis no nandi hadisaji ɗen feƴƴi ko wi ɗon ko wi ɗon no windike laaɗo immorde laaɗo ko wi ɗon da ama yuribuka ila ma la yuribaka donc seli ko sikkitaya ko a sikkitaji kon donc o hadis to kadi wamani taɗa suboha kala rentiɗo e jiɓayji ɗin fagad istadra ali dinihi wa irdihi hay haare o dandi o laɓɓini diine makko kan e teddugal makko ngal on mo yani muɗum haara kanko o yani e ko baltode o yanoye e ko harmi kon kadi donc usaymin o wi en wona wasi o ɓiɗɗi samman on ƴettama e makko kan ha ƴettite nelaɗo maki albirru ko wiyete dewal husnu holɗi ko moƴƴigol likku donc wiyete kon birru woko konngol tindingol e moƴƴereji e ɗuɗugol moƴƴereji e moƴƴere ɗuɗunde kadi moƴƴugol likku yani ko fanda ɗum ko yaajugol haqqille hentagol ɓernde ɗuɗugol salmingol yimɓe ɓen hara deeƴe e muɗum ɓutuma innul qalbi ta ko deeƴi ɗo ɓernde wiyete yani moƴƴuno jikku wiyete moƴƴuno jikku ko neɗɗo mo tawtata ko yaajuɗo haqqil hentiɗo ɓernde ɗuɗɗo salminago deeƴuɗo ɓernde moƴƴuɗo weddo huwondirde ko wiyete moƴƴugol jikku donc si tawi laatike neɗɗo ko moƴƴuɗo jikku e fe Allah hara jikku makko no moƴƴi e fe Allah moƴƴi makko jikku makko moƴƴi e fe jiyaɓe Allah ɓen o feɗa moƴƴi e ɗuɗunde nde kontotako donc ɓernde makko nen kadi yaajen l'islam yani jaɓɓugol l'islam donc ɓernde makko nen kadi deeɗe e jaɓɓugol iman o jikkinora yimɓe ɓe en jikku moƴƴo o huwodira e maɓɓe huwodiral moƴƴungal o wi amma ko wiyete comme bakkat nelaɗo ɓangini ɗum ɗon o wi ma haaka fi nafsika ko konko tawi ñaani ka wonkima donc tawi nelaɗo ko o wiyeteɗo nawasi bun sam'an ko on woni yeetide ɗo nawasi o noon ko neɗɗo sahabajo moƴƴuɗo tedduɗo oɗo ñirtata ka wonki makko woni fala hika fi nafsihi wa taraddada fi nafsihi wala ta'mannu nafsu illa ma kana isman
wo oɗo wi wo noon wo oɗo sahabajo ñirtitata ka wonki makko ruttinutno ka ɓernde makko harat ɓernde makko ne ndeeƴa e muɗum si wona tawi no wonde bakkade donc oɗo tawi ko neɗɗo hisuɗo donc ko ɗum waɗo wi nelaɗo maaki ɗo nelaɗo maaki koko ñirtiti ka wonkima tawi ko wiyete bakkatu ma haka fi nafsika ko tawi ñaami ka wonkima wakkarita a yiɗani an yettale alayhi nas ɗum ɓe jeltoto e muɗum amma tawi ko neɗɗo fasiɗijo bandijo bonɗo on ɗum bakkatu ñañatamo ka wonki o añatande yimɓe ɓe yiyata ɗon baltoɗe woɓɓe goo ara ɓe mantora ɗum hakkude wonde hande ɓe waɗi hunde kaari donc suga oɗo haray oɗo neɗɗo si tawi neɗɗo on koni sifori haray kanko bakkatu kanko o haccaka ɗum saabu mo hulata herata waɗa ko faalawol ko ɗum waɗi o wi karama ko jom wi wo yewtere nden ɗo ko ko neɗɗo mo nelaɗo yewtuni on ɗo ko neɗɗo fewɗo neɗɗo fewɗo fanda on nawasijo tawi donc oɗo si tawi o hinni ko boni ɗum ñañemo ka nder wonki makko o añande yimɓe ɓen ƴilli so tawi yiya mo waɗa wonɗo o boni ko ɗum ɗo woni peesirgal ngal nelaɗo jantiɗo on so o wi andi ɗum ko laaɓato ko wondude e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓernde mum walte hoore gonga ɓernde mum ronka walade e wondude e hoore fenande donc sifa hadis o waadu sata on kadi ɓiɓɓe ma abadi on ɗon kadi wino wo mi ari ka nelaɗo mi landade nelaɗo wilan a ari lando fiyete ko fi dewal mi wi mo naam ɗon so inniraɗo maki lando ɓernde ma nden yani ta lando hay goto lando ɓernde ma nden ɗaɓɓir ɓernde ma nden jabagol ɓernde ma nden haalante ko wiyete moƴƴere ko deeƴi e muɗum ɓernde wonki ki deeƴi e muɗum ɓernde nden tuma kala nde tawɗa wonki ma kin deeƴi ki jaɓi ndeɗo hunde ɓernde ma nden jaɓi ndeɗo hunde andum noon ko moƴƴere noon talando goto si tawi ɓernde ma nden ko hisude voilà tuma o nelaɗo maki o koni bakkade ko konko ŋañi ka wonkima donc tawno ruttinuttanaka nder ɓernde si a faalama wadde hunde ma a faalama ñamude goɗɗum ma a faalama wolde konngol ma a faalama gollugol gollal tawi ɗum ŋañi ka wonkima ruttinuttanaka ɓernde a waɗa e ka watta ɗum hunde bakkade ka wona donc haray ɗum ɗon seli fewi tawaɗa ɗum ɗon donc haysi a lambike yimɓe ɓen ɓe jaabi jam donc haysi a yeehi a lambike yimɓe ɓen ɓe yinnima ɗum bakkato ala e muɗum no moƴƴi a yeehi a lambike kadi ɓe yinne bakkato ala kono hara ɗum ɗon fof ittata yani dutto on ka nder ɓernde ma donc haray andu ɗum noon ko hunde bonde noon accude si tawi ɓernde ma nden ko hisude ko wonki maki ko hisi e ñawuji condition on noon haray nafoore oɗo hadis ɓural ko wiyete ko moƴƴugol jikku nokku ko Allah subahanahu wa taala yani nelaɗo maki wonde ko wiyete dewal ko moƴƴugol jikku no jeeya nafoore muɗum kadi wonde peesirgal bakkatu e dewal ɗum koko hakko ka wonki ɗum peesoton si tawi wonki kin ko hisuki on tigi peesana e hoore muɗum hakkude ko boni ko moƴƴi kon o yiya donc kanko tigi o faama ɓa tawi wonki gomɗin ɗo kan a ñayde yimɓe ɓe yiya himo waɗa ko wonde ayiɓe donc si tawi ko hersowo wonki kin kan jaɓata on tigi feññina ya yimɓe ɓe yiyama ko boni kala ko tawi a heersi huwugol yimɓe ɓe yiyata huwa andu ɗum ɗen hunde moƴƴanama haray accude ɗum ɗon hayno wodi nafooriji buy ko karma ko joni yewtiga kono haray ko ɗo wonɗe darade yittude hadis on nde wotere inchallah fawtude oɗo hadis o wi annawasi ƴettama nawasi bun sam'an radiallahu taala anhu an innabii sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala wi albirru bewal husnul hulqi ko moƴƴugol jikku wal ismu bakkatu ma haaka konko ñaami fima sila ko wonkima wak arihita añuɗa an yettaliya nde ƴellitoto alay muɗo annasu yimɓe ɗin rawahu fillito ɗum hadis muslim imam muslim wa an waadu sota yettano waadu sota bun ma'badin ɓiɓɓe ma'badi on radiallahu taala anhu yurmen allah woni makko qaala wi ataytu mi ari rasulallahi sallallah alih w sallam fa qaniraɗo maaki jiita a ari tas aliɗo rando aɗum ɓerri fi dewal ɓultu wi mo
mo naam ji ɓannade maki istafti lando qalba ka ɓernde ma nden albirru ko wiyete moƴƴere yani ko wiyete dewal matma annati ko konko deeƴi ila e muɗum an nafsu wonki jin watma anna deeƴi ila e muɗum alqalbu ɓernde nden wal ismu ko woni bakkatu ma haaka konko ŋaani fi nafsi ka wonki wata raddada ruttinni fi sadri ka ɓernde wa in aftaka annasu haysi alandike ɗum aftawka ɓe jaabima tawa ha ɓe yeetima no dagi tawa hani ɓernde ma nde waltake e muɗum hadisun o wi hadisu on o rawaynahu en fillitoɗo ɗo hadis fi musnadi ka tuugo yani ka tuugor yani ka tugale imama en imamuɓe ɗiɗo on wiye ahmad bun hambali andaɗo fi mum waddari mi bi sunan wo ko tugorɓe hasan moƴƴude o hadis on ko